ndagitari mundu wewa ena mathina kana ena thina wa itema ndagitari ethia wa awetata mbe itema ni one ni mutari mwe ila maana mondene wa mwe ndio kitumia wa liver is from life. Oh, liver na life no ndoma. Oh, liver is the center of life. No, from the beginning, and mona itema tazo the control life. Ita liver. Na niwo mundu ena dena wetema edo ena dena mwinga muno nundu itema nizo yumasia kiko chonde dena wa mwe. It does detoxification. Na icho kutumia kinu chonde kila mundu wala kinu chonde kila chalika mwene kwako. Lazima kisile itamani nikana uweze kwithia ni cha sowa itamani we manake ndo kila kisio kila kisio the plan ndi kuma mwene na kila kisio the plan ndi kuma mwene ku itamani yo the center of metabolism. Metabolism ni inde ude utumia wa inuka mwene utumia wa na uma mwene ku itama ni mutalimwe ila maana mno nacho mundu awaita tama weza kwithia tisi nundu weza ya mundu awaita tama na ethana liver failure nundu itama muno ni mutalimwe ithukuma muno thini wa mwi na ila ithwari thini wa mwi weza kwithia pena thina mwingi muno nundu ethwa mundu ni wethwa na thina wetema weza kwithia pe mundu paiki ndo na kwika na muno mundu enda thina wetema kuripewa kana itema kukanesa pethwa na thina mwingi muno na icho kitumi education ingi muno alama mundu amena kuwa ena thina wetema no sio thani watia na wamba kila kitumite itema ni kana chao na utona ikara nikana usi itema ni okanesa ndagitari kwa tuthesie kithi wana thina wa itema nikikamba kuniko kwa liver failure liver failure liver failure ni itema ya kwa kuma ndo kuona hiyo obe thina liver failure ni la ko kumapyo so no tasie thina wetema ni itima yambio kwithana thina lakini failure ni apika mwiso no ndo na pe heart problem na pe heart failure heart failure ni lango ya ungamana ya yuto kumanesa that's called heart failure na yuthi no kwata au muno thina wetema ni kwata mundu kila at any given time even donde kuma miaka mwaka umwe mpaka miaka yana anytime za mundu kwa na liver failure na liver failure depend ya the origin ya kana kila chambi ya kana mwambilile wa thina wetema ni chao muno itema ithwana thina nundu wa kunyoke. Okay. Yes, that's the commonest liver failure because of a chronic use of alcohol. Kuja ukikundukia sanondo okay wanda wibi tama no bibi tama weza kwithia itama ni wisi ni a solid ni na mapololo muno na ila wethwa na liver failure kana wanyoke muno wethwa na irukita liver cirrhosis ni lausedia itama ni akakwithia idorolo ikita kumo kathia ni tamalango is very hard ukazenda itama wele kuna kana the cells si itama tipo si ajo kutimi andora matu zao kimwingi amono kile na kana grukia samono be failure meza kutha liver failure because of liver cirrhosis be ne kana ila wa minonyoke na wanywa subaile lakini pedo anala kita fat change liver fat change ukazenda itama yuyu pan ba kwithwa itama bene ethwa na mauta maingi petha bainia the liver is overworking nundu okay ubawa mwene nundu wetama mwene kama ndio imaza mwene ndagitari be ndisini wa mandi kana ni mandi ngiti na wesu una atuye wide mosie tio party okay wide na lakini kwa sababu ni one class tiso vanima la wine na ndio kusema wanyoke mwingi mambo ya kwenda na liver change of fatty liver change na wine ramu ni the red wine not white ni red wine the red wine the sweet one no the sweet or dry is not divide red wine is divide is that
ko ba ati weto bo akalubu yeah digo na bakalubu kana bia kana jaka kana another wine. We're talking about spirits are very bad. Or red wine is protective. And it's better na the damage red wine is very minimal. So pia nunikita kuona mundu beka induka muno na ndisiketa wata keki ya ukethia mundu echa akito kwabokea Yibona mundu ekisia babu nuka ko kaendete mwi kauni niko kathuku muno nundu akaenda wabibi tema straight na tukime andama za ukasa muno muno uyu wa kamba kalobo na changa the worst tenda wabibi tema jokuti mundu ane kukata zaidi wana ambia kwimba mana no kesa dia kujake na kubona mana anaambia kwimba mao mundu ena thina wetema kindu chambe ambia kwithanwa ambia witha ibuyake na uburania kana kuthia ibuyake na nyamba unenda ba anaambia kwimba mao na ambia kwimba uthio all the time na kila kingi titi namba kuka katika mauonanyo tio ba katika chokela kieta kana kila kieta liver failure ni cha ni wa weto wa woki peke tu peke ndo kingi nundu nitukutuiwa waka mundu ne withiwa na liver failure wesa kwithia mundu sunda anyoki kana mundu akethwa na wesa kwithia wanda hathengia na ndibai peke ndo kingi kieta liver failure. Another cause of liver failure which is very common ni mainly hepatitis B. Hepatitis B ni hepatocytes ni liver cells. Hepatitis ni inflammation of the liver cells. Now hepatitis B ni quite serious. No. Hepatitis B is quite common because the carrier rate they don't come back is around 20%. Hepatitis B. Now also hepatitis C. Now hepatitis B and hepatitis C because the language the whatever na muno the virus. And that virus it affects it cause also the liver cirrhosis. Na hepatitis B, hepatitis either B or C. Hepatitis A. Hepatitis A is that they cause a lot of damage. Hepatitis B and C because a lot of damage to the liver. So apart from alcohol, there's also hepatitis. Now, ilasi affectia liver minimally. Ta determine and a problem of the liver, but not very much. Na continuous. Kila kingine aflatoxins. Aflatoxins is hasipo kwa wingi dini wa leo ni kwitu. Mono dini wa mai uzo. Nundu weza kwida ena tata minoke da leo. Minoke da leo kesa da leo sipala ti ya nesani wambia kuunda. Na wambia kuunda ni wambia kwidwa na effect ya liver tumeta aflatoxins. Aflatoxin nila ukuyambemba kwa thiku kwa mabemba ina wumu no. That's bundu. Correct. The word ne kuunda. Ila mbemba za unda is some fungi. That fungi it causes damage to the liver. I just mean that with all news toxins from members who made this answer. Now that's aflatoxins. They cause damage of the liver. Now remember, all damage of the liver, all of them